May tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdenget. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, inayadamat at mangisara itiri daw, Peter. Amumat nga dapay lang nakaturog. San ko na barikot day tami? Ay nawaw, Makapabwisit iti ti kastoy abiyag mo. anya launay ti pagpupungtutam aya, Peter. Umanaw ka man iti sang wanak ta masurunak iti panagroup probam. No agsasao ka, kasla sa anak nga asawa. Anya kami ti pagpupungtutam aya. Damag ka matadamag. Apay, adda ka di ti may tulong mo, ah. Isungarod nga agdamdamag da tao. Gita ka man lang. Ay nawaw, sa dino nga yan ti papanam. Adto yung tigat-gatang Mari Ami. Agyaman ak launay Mari Jonah. Ay, pakilistampay man laang. Bayadak to, inton itid ni Manang Lili titangdan ko naglaba. Awan ti parikot no may papan iti day tabanag, Mare. Di ba ni tagod piyer ka mat. Ayun gayam, limabas nila kay mo dito'y tersenak inay. Kaslad dati kaapan ha. Ay, jak man ammo, Mari. Jak ammo na niya ti pagpupungtutan na. Amangan no adda tinangag na adina na gustuhan, Mare. Anya ko mangay, Mare. Saan ko matapagsasawan nila kay ko? No kasta nga agawid ije balay anabartek. Agtaltal na akmat. Anya ingat ti makagapaw, Mare. Day tati santay nga ammo, Mare. Di namat nga ron ibaga no apay. Si kamot gayam, pare Peter. Ay, dito yak pa man nga gistambay, pare nanday. Tadda ka di parikot, pare. Marurudak nga rod, pare. Itian niya aga po. Diyak man mo, pare. Basta maasarak. Ay, nawaw. Naibus samat nga minan ti kwartam, pare. Ha? Awan samat tin ti kwartam, kunag. Day tapay ti may sa pare. Kasano kumasan ang maibus ti sweldown. Kat uray saan mo akaklos. No nagpalibre da iti arak. Kat mangtad kamat, pare. No kayat mo akat makitrabaho ka manin kada kami. Tapno adda manin ti kwartam. Sampay, pare. Apay ngay, pare. Awan timod kong agtrabaho, pare. Ano niya? Anya nga rodan ti planaw, Peter. Ah, diyak pa nga rod ambo na. Tulungam kit din ni bakit mau. Numasadot ka nga trabaho. Sika kuman ti mga wir iti anak yaw. Tapno makainan na, wan numaaramid mat ni bakit mau, dagiti trabaho na. Nalaka nga rod ang mapampanog na. Nagadulakit di ti mapanpanunot kahit. Na, ti pa nagkunam kaday kat saan ang mabambanag ni bakit mau. Imayak dito eh. Tapno ag-relax na lang. Saan atap no sermonan tak? Ay nawaw, adda ka dito'y nga agre-relax. Ngam ni bakit mau, mabambandaw, ije balayaw. Di ko lagi diretso. Di ko kayat nga agis tambaya dito yun. Sana kasta ti kayat ko asawa na nakaw. Gusto na. Di kayag palawagan. Tadada pumudot ti ulo. Naibos siguro man ti kwartam, iso anapudot ti ulaw. Aggagat ka ngamin, tapno adda kwartam. Agpasentro ka ita, saan ka di, Mari Jonah? Wan mare, mapanak ag-purchase itila ko. Mabalin ka di kagpawit, Mare. Ay wan mare, anyat ipawit mo. Ipawit ko kumatoy basit anatang anaapit ko, Mare. Pakidagas tulatan ka ni manang ko. Awan ti parikot mare, di bali ta usarin mi tilugan mi. Ay, manungay ti plete ti ipawit ko, Mare. Uray saanin mare. Isupay mat apag krudom, Mare. Saanin mare,
Idulin mo kit di, ta isupay nga igatang mo iti masapsapol yung. Ay na, agyaman naklaunay Mari Jonah. Ayun gayam, saan samot nga agaw awid nila kay mo di tabalay yaw, Maray? Agaawid lang no kay kayat na Mari. Saan kami matunayan nga agsarsarita? Takanayon mat anapudot ti ulo na Mari. Ayan tay badok ang nalabaga. Kitaam iti cabinet mo lakay. Agsalud-sudak ka day, nung nakita itay, Ay nawaw, di ka agungat Asino ti saan lang makaungat ng kastalaan? Kanayon laangan anapudot ti ulom. Apay aya. Erwar mo kit din ti t-shirt ko, taad dati napatig apapa na. Mabit laeng. Di mo ka di makita abisi ak. Kumporminto ngamin pangip ipanam. Ti ko namkit di mo ammo ti mangsapol. Numaminsan, di mon pa kibibiyangan dagiti kaus ko Makapasurong ti kasta. Kasano asaan ko apakibiyangan, kat ultimo murang mo, sa dutampay nga ilaba, sa ita, napudot man ti ulom kanyak. Jakmat ammo no anya ti makagapo. Umayak man, ami anak kaw. Agtugaw kayo pay nanang. Agyaman na kanak kaw. Kumusta kayaw? Kumusta ti apo kaw? Nasayaat kami mat nanang. Nakaturog pay ti apo ko yo. Ni Peter ngay. Jak amo no sa dino man ang tinagturungan na nanang. Sana kun anagsaludsod, tanapudot akanayon ti ulo na no adda dito'y balay. Ay, oray idin apan ijay balay. Oray mayat ti panakisaritam kenkwana. Maday ti sungbat na. Ay, day tangarod kat nanang. Naibos siguro manan ti kwarta na. Iso anapudot manan ti ulo na. Kasano, kat uray di na am mo, kat iliblibre na kano kuna ni pari nanding. Oray idi saan pa'y anang asawa. Kasta ti aramid na, anak ko. Naparamag no adda kwarta na. Ngam no maibaw, say na. Kalaban na ti kabalay na. Ay nawaw, anya tar aramidom dito'y balay, nanang. Kas makita ma, tinulungak ni bakit ma. Agawid ka, nanang, adak mo ten. Kita ma, ang mga nupagpupudutam tumanan ni bakit ma. Apay, anya man ang timpulong dito nga ami kada kayo. Awan, timpulong na. Oh, japat na sana nagpulong kada kayo. Amok ti ugali na dito nga ari. Ay, apay ngamin ay anapudot ti ulong. No kwarta ti makagapo. Ang trabaho ka ngamain. Saan aday taag sadot-sadot ka? Into nawan kwarta, kalaban mo agraman ka balay mo. Kwarta mo, sasawan nyo dito. Saan ka di akasta ka iday? Napudot ti ulom no kasta a zero balance ka? Tangiwat nyo ka din, nanang. Nakababain ka lagi ti karuba. Ang mga nupan, hunutun ta nga, awanan ti kwarta. Ay, oray ata pud numag. Anya ko matipagbainam. Apay ngay, di kay mutun mangidasar iti kanag. Anya kalakit di matan lakay. Si kamatan ati manggao iti kanam. Na, kastakan ita. Saan na kon nga idasaran iti kanag? Kas na ko nakitayan. Anong samti aggao ta na banugak. Adamat tan naluto. Aggao ka laeng. Ay na, talaga pumudot ti ulo mo kastoy lang. No awang kwartam, agsapol ka iti pagtrabahwam. San aday ta iraman mo amin a tao iti aglawlaw mo? Nita, sumumbat na lang kami. Pudno ka day? Awanan ti inig ganam a kwarta iso anapudot man ti ulom? Saan man akong pumit idamdamagang bakit? Ay awan no kasta ka? Ang mga numalipatak nga asawa ka. Daga po kasamat kayan da Peter na nahikang. Wan, napan ko lang sinarungkaran ti manugang ken apukaw. Kumusta matan ni Peter nana? Adda ka di pa iji balay da? Napudot nga rod ti ulo na itay simang pa. Naibos nga binin ti sweldo na nana. Sadot anaparamag. No dati kwarta na, ilibre na uray di na amamaw. Ngam no awan ti kwarta na, ay apaw, napudot ti ulo na. Kastamat lang tinaibagak ken kwa na edi may dito'y balay nana. Narikat nga agpaisaw, ti maawa na ni ti kwarta nana. Di na ammo ti agtipid, kat sadot mat nga raw nga trabaho.
Idi na minsan, at datin libre na iti arak kan merinda. Uray di na mat am-amaw na na. Jak matin nilapdan ta mga no at dati may bagana. Kayat na ti agpasikat. Ngamnay, isumit laang ti kakaasa ikan agparikaot, itatapulos nga awanon ti kwartana. Mairaman pa yun ti kabalay na. Bayada kung ti utang ko, Mari Jonah. Nasayaat mo at tanalagip mo timay, Mari Ami. Itotal mon, Mari. Tanas kan nga agawid akmat la adagos. Tawan kadwa ti anak ko ijabalay. Awan mat nga rod nila kay ko. Gumay ko lang bayadan ti utang ko. Kan alaag ti impaw it ni manang ko abayad tinateng ko, Mari. Ayun, Mari. At dati 5,000 nga impawit na. Isupay ang may gatang iti masapsapol mi, Mari. Ayun, Amare. No kayat mo, mabalin mat nga i-display ti dumaan nateng mo dito itersena. Sige, inton sumarunong agapit akmanan, Mare. Ala, mabait lang nga rod, Mare. Ta total ko numano ti utang mo. Awan ka di ti papanam italakay. Mas makita mo, saan ka nagpulis? No, kailangan kumakan ka. Sikapay lang ti makamo iti anak ta. Adalabiit papanak. Ay nawaw, sa tino ti papanam. Iti ayan damari saling. Anya taramidam itayan damari saling. Mapan ko lang bayadan ti utang ko lakay. Nagawa ma, di kag pakarabi, tadamat tilakad ko inton madamdama. Aging gakadi ita, napudot ti ulom lakay. Saludsudom lang amin. Ura maglaw, saludsudom na ta. Usar mo man ta common sense mo. Kumusta ni pare Peter nga ri amay? Ay kat ada ijabalay pare. Anyamat nga iti pakakumikuman na. Ay kat day tala agong unget ang awan ti makagapu pare. Aging ka kadita kat napudot ti ulo na mare. Ay wan, nalabas ti ugali day dya tao pare. Usto tinakuna ni nanang. No kastang awan kwarta na, kalaban na ti kabalay na. Agraman daddo mataw iti aglawlaw na. Ay, sa bali talaga na awan ti kwarta na may gaman na. Ay naku namon pare. Ngam no at damat kwarta na, apo, libre dito libre ijay. Uray saan na nga amaw, ilibre na latta mare. Naimbag ko nam ano nagagat nga agtrabaho, ngam saan mat. Inayabak idi na minsan, ano kayat na kat makitrabaho kada kami. Ngam awan kano timod na nagtrabaho. Wen tasadot kat nga ron pare. Ay, jak amo no anyamat ti adda iti kapanunutan ti asawa. Mangrugi tayo iti construction inton umay Alunes pare Peter. No kayat mo Ay nawaw, narigat ay itang trabaho. Amin na trabaho kat narigat pare. Awan tinala ka. Ay, makitan to pare. Umay kakit de pare. Tapno adda ti kadwami. Nadahak itimod nagtrabaho, umaya. Ngam no awanak, kaya tasaw na ita, awan timod ko nagtrabaho pare. Saan anasayat nga agsadot-sadot ka pare? Sapay na pudot ti ulom no kasta nga awan ti kwartang. Saan mayat pare? Si kadjay klase ti tao akagura na amin ti tattaw iti aglawlaw na kukasta nga awan ti kwarta na. Uwanin pare. Friend advice lang, pare Peter. Agbaliw ka. Sakbay pa'y ang mauman di bakit mau. Awan na, no kasta. Sadot ka lang aron na parang magkapay. No awan mo't ti kwartang. Kalaban mo ti kabalay mo. Naimbaga-bigat mo. Pame, bakit? Ay nawaw, itaman pa saan napudot ti ulo na. Good morning, kunak. Di mo ka dinangnag, bakit? Ay ikwa, naimbag abigat mo matlakay. Masapak arong marita. Sa dino ti papanam lakay. At ati trabaho mita, bakit? Sikapay lang ti makam mo diti balay, O sige, agan anad ka lakay. Dakon, pare nandeng. Agrobot tayo ka din. Nasapa kalaunay man, pare Peter.
Wala ta. Bilin mo may masapa kami nga umay pare. Gimagat ka. Wan pare, ta narigat tag sarot-sarot. Narigat mawan ti kwarta. Kasta pare. Aggagat tayaw. Tanarigat nga agpaiso ti agsapol iti kwarta. Kang runaan iti amin, no adda ti kwarta, san akum komporme ti pangigas-gastosan pare. O sarengkit di ti pagsayaatan ti pamilya. Nagyaman na kadagiti pamagbagam kanyak pare. Awan dayjay pare. No sana gapuking ka. Amangan no aging gaytag. Sa anak pa'y anak Amiris. Kumusta magtan nila kay mo, Mari Ame? Saan mat una yun anapudot ti ulo na, Mare? Ay kit nasaya at amare. Nangag ko binagbagaan ni Manong Nanding idi nagsabat da dito Teresena. Aya? Wen Mare, barang makaamiris matan Amangan no agbain kan kumpare na ananding, Mare. Isumat lagayam anasapa arimor idi agsapa, tada ka no trabaho na. Nakangeg matgayam ka ni pare nanding. Wen Mare, nila ang gayam kumpare na ananding tidenggen na. Barang aggagat matan amare. Tapno saan na kan apagbalinan akalaban no kastang awan kwartana. Tangdang ko, ame, bakit? Ay nawaw, nasapa ka mat Peter Lakay. Sakto lang, bakit? Kalaat matagim magat ti asawa ka. Bakit? Gusto ni pare nandeng. Naskan nga aggagat tayo. Tapno saan nagbarin a parikot ti kwarta. No kasta ka na yun, sa anak ton nga agparikot Lakay. Manipot ita, aggagat akon. Nadati sweldo, iyawat ko yung kadagos. Narigat ti maawanan ni ti kwarta, bakit? Parikot mo amin a parikot di ti lubong. Manipod ita, urnungam ti tangdan mo Lakay. Saan aga putad da kwartam kat kumpormi matan ti pangigasgastusam. Kan agagat ka. No addamang pordiya kan ka, mapan ka adagos. Kasta taramitak, bakit? Pasensya ka na, no? Napudot ti ulok iti kalabas, bakit? Tinapatag, nakaamiris kan Lakay. Saan nakmat siguro na pagbalinan akalaban no kasta nga awan kwartam Lakay. Talaga saanan, bakit? Naputa aggagat akon. Tapos saan tayo ang maawanan iti kwarta? Ay, nawaw! No awan ti kwartam, agsapul ka iti panggadam. Gagat ti kasapulan, tapno ti biag ket agprogreso. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mang dadrayaw kan liwliwa ada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Bakit? Sana ko kailangan nga mapan iti garden ita. Ay nawaw, itian niya aga po, Rodolph. At dati lakad ni Tata Guryo ita, kat kinasarita na. Siyak ka no tagpataya iti weteng. Makalawas mo tayo, Jacob. Anya, Sigapay lang ti makamong agsibog. Kun mangiwayway itinuang ta. napatpatag ka di day ta ang weteng. Di ka matanagan bakal. No dati komisyon ko.
Di gumatangak to itinaimas asidata. Ay nawaw, day tahweting samot ti papanan ti oras mo. Trabaho lang tamot day jay ka. Saan ako na makidibatikan ka? Tamok asaan ka matlaang apaabak. Wala ta husto mo ti ibagbagak bakit. Trabaho lang day jay. Agyaman takit ti tasyak ti kinasarita ni Tata Guruyo. Isupay pagkwartaan. Sa dino ti papa na, Mari Susan? Iti garden me, mariteryang. Saan kayo mo na nagkuyog? Kanila kayo mo, Mare? Wen ta saan ka no amapan ijay garden ita? Anya? Siya ka no ti makaamo iti garden kantarakan me. Tagpataya iti huweting ita. Ay, wan. Nadamag ko nga iso ti kinasarita ni Tata Guryaw. Itagaya mo namang rugi, Mare. Marurudak, mare. Ay, relax ka laang, Mare. Imbes nga ado ti agurukuray at trabaho. Italaang matkit di, Mare. Day ta ang waiting aday ta ti papapanan ti oras na. Saan laangan nga agtaya? Isumutin ti agpataya, mare. Maritiriyang, agtaya ka mo na. Ado ka di matlang tinagtaya, pare. Ato mo maray. Di, dakkel mo ti commission mo. Agtaya ka kiti maray. Anyat amom ngay. Ang mga numangabak ka. Sige man nga, Rod. 11-17 ti numero akayat ko atayaan, pare. Marunong ngay maray. 500 laang. Nay, nagdakulan. Wana, tapno mga baka, di dakkel to ma, ti pangabak ka. Wan magkadiya maray. At dati puntong. Inton Sabadaw, dumagas kan tulangan ijebalay pare, tagtayaak manay. Ay nawaw, anya ti arabidem dito'y paradaan, Rudolph anak ko. Agtrab-trabaho nanang. Anya, At ang amin tilakan ni Tata Guryo. Isosak pa lang ti agpataya nanang. asino nga rod nga itinangiwayway itinwangyaw? Asino tinagsibaw itimulayaw? Ni bakit ko ananang? Nagagat mo dayjay? Kita ama, amagano pag-interes sa dagiti taya. Ni nanang mo. Palpalagipan ka laang anak ko. Amok ti ugalim ka. Di na ako matibabay nito yung paradaan nanang. Intun kuan, madismaya lagi tagtaya ko na. Adun sabat ten tinagtaya. Dumot na. Ay, gayam. Nag-house to house sakpay Kaya't asawan day ta, dakal tig-tiga ng ataya ti tattaaw. Wala na. Saan ko maitaray? Palpalagipan ka laang, tapno saan ka amaylawan anak ko. Narigat ti maylawan. Ay, nawaw. Naimbag lang atasan ko ngayon submit ti tayo da maritirya. Isumalan. Asan anang habak ti numero at tinayaanda. Anya ti ko ng Rodolph? Ay, kuha bakit? At ka magamit Apay, di mo ka dinarik na asimang putakon. Busy ak magamin, bakit? Ulitan man timbagam itay. Awan na dyan bakit? Sa bali lang siguro tinangawatan. Nang runak yung madlaw anabambanog ka. Taya kun kunam itay. Hehe, jay taya ni kumari materyang bakit? Dakkel, ngam saan anang abak, iso sayang kunak. Madala ang timadamag ko. Relax lang, kadi susan bakit? Good boy, ito sawang. Yan. Maya manan, mariteryang. Saan arimuar tinumero at tinayaan? Oray alanganan da tao. Agtaya aklat ta pare. Addan to siguro mata. Kasta ati mayat ang mindset teryang. Anya nga tinumero at tayamita. 7-12 mata na. Manungay mare? 500 man na. Ay nawaw, dakkel ti tayang mare. Kasta talaga no agtaya ak pare. Ang mga numakatsamba mat da tao. Wala mare, at tanto Sapay la ko maa pare. Agtaya lang, agtaya mare. Kung nata nga ron, hanggat may buhay, may pag-asa.
Kanayon matan nga mo may data Rodolf dito'y balay, tiriyang anak ka. Wen atatang tao may naalalaan ti tayak. Taya, Tayak iti weting. negoryo nga'y. Ada na patag-alakan na tatang. Iso ani pari Rudolph kailang dagpatpataya. Awan lakam mo kiti data Rodolf. Ha? Anyat kayat mo asawan tatang? Ang mga nulukwan na kayo data tao. Iswasan kayo ang mga aba. Saan matkit di, tatang? Talaga laang asaan arimorti tinayaan mi numero. Ngam addan to ka di. Kumusta ba't ti gardenyo? Susan anak ko. Manungal daw laangan, mabalinan ti agapit, nanang. Ay, kit nasaya at ano kasta? Ano, marurudak iti anak yun, nanang. Ay, nawaw. Apa yan? Una, tagan enjoy samutin nga agpatpataya. Saan ka di pa'y nagsubli na jay aguryo, anak ko? Saan pa'y, nanang? Damag ko kat agpa-extend. Ta saan ka no analpas ti ilaklakad na. Sino pa yan nga itimang tulongkin ka? No day tamat ten weteng ti asikaswan ti asawam anak ko. Mangtangdan tulatan ano kasano, nanang. Dakkel siguro ti maalala na ako misyon na ti weteng. Agambayam, kasaritak tumanan ti anak ko. Sa dino tinangalaam iti kwartam si ka, Rodolph. Ay nawaw, di mo pakibiyangan dahi tabakay. Sa dino tinangalaam iti dayto a kwarta ko na. Nakitak iti turugan ta. Apay nga nga ijay pa'y lang, di nang itulinak. Oh, apay adi ka sumungbat. Sa dino tinangalaam iti dayto a kwarta ko na. Apay nga min ang pakibiyangan amin aya. Amangan mat no kinupit mo dagita a kwarta, ah? Kinupit mo ta sasawam dita. Di ka aramid, Rodolph. Kamali, di bang panunutan baka Jack pag-interesan ti kwarta, dagiti agtay-taya kanya-kanya. Siguraduam lang ang apod no dagita nga ibagbagam. Tano saan talagang agsungbat ka kanya. Naawatan. Ay nawaw, nangabakak matlang ang tatang. Nangaba kitay. Iti weteng tatang. Rimwar ti numero at tinayaak. 500 ti tayak tatang. First time anak ka. Wan nga ron tatang. Kamaudyana na. Nangabak matlang da tao. Manungay ti pangabak mo anak ka. Secret pala ang tatang. Mapan mo nga roden alaay. Mapanak to iti ayanda Rudolph inton madamdama tatang. Mangidan sarak nga roden iti kanenta. Iriyang anak ka. Anyat orasan, ngam di ka maten malmalpas amangan di ta, Rodolph, lakay. Ay nawang, saan asumong ba't tiloko? Mangmangagnak ka de, Rodolph! Anya kami nanti kurang susang bakal. Paunay kang lakay. Itay pa'y asa uak asa uditoy, ngam di nakmatpagan ano, kaslaawan timang mangag mo. Pasensya ka bakal. Katalaang tinaunag ka pang panunutan. Adda ka di parikot, Ay kwa, bakal basta kas dyan. basta kas jay. Okay lang bakal. Iti kasta alangam, madlaw nga adda parikot mo. No siyak ti sika, ibagamon. Ang mumat nga agap apurada tao, iso adikan agbunto-buntog dita. Agrobot ka din bakal. Di nakpakatanagan. Kabailak asulbarang no anyaman ti parikot ko. Sa dino ti papana, mari teriyang. Iti ayan niyo mare. Ay, ada ka nila kay Mau. Ay wun, madama ti panangan na mare. Mayat ti isang mo ita. Si kamamot ti mangabak iti huweteng mare. No kasta, nangabak ka matgayaman mare. Wan mare. Naimbaglaangan ata nagtayak kanila kay Mau. First time ko ang mangabak mare. Ay gat na saya at amare. Manumat ng tigastos mo iti daita ang huweteng. Wan nga rod mare. O sige, agpatuloy akong tapno saan ka mataktak mare. Sa kanto ilibre no maalak ti pangabak ko iti huweteng. Un mare, ag-text ka lang kanya.
agyaman naklaunay, pare Rudolph. Kamaudyanan na, nangabakak matlangan iti dayta weteng. Di kagyaman kanyak, Mariteryang. Ah? Ay, arong bang lang agyaman nakkan ka, ah? At dati parikot ko, Mare. Parikot? Anya nga dayta parikot? Kuha ngamin, Mare. Diretso nakman? Amukat, arimwarte tinaya ka numero. Saan ko nga in-submit titayam, Mare? Anya? Jak tuma ngamin amo ang mga baka, Mariteryang. No kasta, kinupit mo gayam titayami? Mare, pasensya ka na. Ay, unay ka matan, Rudolph. Pasensya ka man rin, Mare. Tapno, awantin makong ko na isublik ni 500 atayam. Ay, saan? Basol mo dayta? Apay kumaa 500 lang ti sublim kanyak ngay. Jak mga rod amo, Mare. Ay, parikot mo daytan! Sikat ti makaamo ang panunot iti pamuspusan. No saan mo kumakinupit? Di awan ko mati parikot mo ita. Ubustamot nga iti napanamtir yang anak kao. Ay na, talaga day dya Rudolph tatang. Apay ka day. Kinupit na ti tayak iti weteng. Anya? Imbis na nga bak tinomero at tinayak. Saanan Anya nga iti kunana anak kao. Isubli na kano ti 500 ko tatang. Ngam sanak nga imanugot. Dakkel ko mati maalak a kwarta. No saan akasta ti inaramid day dya tao. Hindi pa ilang ngamin kay nagdudwa ako ni ti dayta, Rudolph. Nangabak kanuma ni Mariteryang iti weteng, Rodolph Lakay. Wan, at dati parikot susan bakit? Ay nawaw, anya ti parikot? Kinupit ko titayada. Anya? Dahil tati budno bakit? Sapay dakkel ko mati panghabak ni Mariteryang. Ay na, Rodolph, agar aramid ka iti parikot mo kunakmanan. Jak mga habak ti numero na. Mga bakman wano saan, dakis lang ta ako pitan ti tayada. Bunga daytan tinagado akalukwan. Ni bakit naman? Isumat lagayam nga ado ti kwartam. Tayagayam dagiti tattao. Di ka kadi mabain, Siyempre, mabayin lang tama na bakit? Jak to ba mo nagpataya ak din tumalang? Pasungbat ka pa ilang amin! Anya dyan ang ngag ko, ataya akinupit mo, Rudolph anak ko. Taya iti weteng, nanang. Anya? Malas nga rod, nanang. Malas. Tay supay lang mo tirimwar ang numero. Pangalaam nga raw iti pag-back up mo. Parikot ba rin, nanang? Padasik ti makisarita kin ni Mariteryang. Ay, nagloko kan. Talaga nga awan manak na kamaw. Kasano nga agtalag na iti tattao kan kangay no kasta ka. Tulungan nak man nagpalawag iti kumarem, susan bakit? Tulungan nak ni Mariteryang. Anya ko mati maitulong ko kan ka. Kat talaga mat akam mali tinaramid mo. Kaya ti tattao pag interesan. Saanan ang maulit, bakit? Ay talaga saanan. Kasaritan ko mati kumarem, Ibaga mga isardang nanti ag istorya tani, nakababay. Kano ba rin? Isubli kong ti 500 na. Sika ti makisarita kan ko saan asyak ti pagparikuton. Bakit alaman tin? No agaramid ka iti kalukwan, kabaalam oray may mesam. Ita, sika mismo ti mang sulbar iti parikot nga naramid mo. Bakit mo yun? Awon gayam, at dan nitataguryo. Iso ti agpatay inton bigat. Mapankalaangan ijay garden. Huston day tao waiting. Mariteryang, isubli kong to'y 500 mo, ni. Kinan mo kumamat dun Amok mat arupat kwarta ka. Ay, samot, Mare. Katno kinupit mo titayami iti weteng. Saan anay gagara tayo, Mare? Anya saan anay gagara matalaw-law atum dita? Apay, jay kwarta ka mismo tinagnaan ang iduling iti bulsam kasta kaday. Anya nga tikat mo nga ramidag, tapno mapakawanak, Mare. Agsasarita tayo kada tataguryo. Mabalin mo't ang pagsaritahan ta adatalaan. Nasa isaya at no adda ni tataguryo. Tapno adda makangag iti pagsaritaan ta.
Kan amangan no isu ti makaibaga iti nasaya at asolusyon ti parikot ta. Siya kumat ti mapabainan, Mari. Si ka mismo tinagaramid iti pakaibabain ng pare. No taya nga men, di mo kupitan. Asino langan nga itagtalagkan ka no kasta ti aramid mo. Ay, wow! Piliam ti agaramid iti nasayaat. Iti kasta, saan ang madadaal ti panagtalak dagiti tattao ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay wow! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Sa dino ti papanam, Tate Eddie. Sabay kasla na dagsan tabi nagkatyong, tana. Ijay sintraw. Kapag walang ilako ti basit a prutas, kanatang nga inapit me. Kitaak man, tatan. Ay, Ay, naku. Nagmamayat a prutas. First class ko naman. Nugatangag da ito, sakmat ilako. Hindi sigurado adakkel ti tubo. kasi mag-iday sa lumay. Tapno saan nga isupay a bagbagkatag. No kayat mo, gatangag amin da ito'y tata. No kayat mo, ha? Nasasayaan pa rin eh. Sana ko na mabanlaw ang mga ipaligailay. Manungay ti pangilakom kadag ito'y tata. Siya mano ti presyo. No okay lang kada kayo, inton Sabadon ton nga alain nyo ti bayad. Tapno mailakok pa, tata. Uy, awan ti pareko dito sa lumay. Agsubli aktulat ta. Ay nawaw, nagsubli ka ba't adagos di lakay? Sana ko na nagpasintro bakit? Nagilakwam nga iti prutas ken natin nga inapit talakay. Imbatik iti tersina ni Salomay bakit? Hapay mait, Katagan na ka no. Tapno saan tan ang mabambanog ngagpasintro. Aggastos ta ba iti plitek? wen ba't kit di Ay binayadan na ka din. Saan pa'y bakit? Agsubli akto ka no intun sa badaw. Ay nasaya at ano kas talakay. Agapit tanto manen intun sa badaw. Tapno adamanen itulod mo lakay. Ilako na siguro may. Sigurado daytan bakit? Ay nawa, nangalami iti prutas ken natin nga indisplem dito itersenam Salome. Pangalaak ko mangay, ginatang ko narding lakay. Saan ka mata nagpasintro? Ginatang ko kada tata edi ken na training. Sigurado ang mailakom dagito itinangina bakit? Isu nga rod ginatang ko, tamok adakkel ti tubok lakay. Manuway tinted mo abayad dagita. Saan ko pa'y nga inted ti bayad na? Inton Sabado pa'y lakay. Ay nawaw, inutang mo pa'y gaya. Dakkel at tulong da ito kada na training ken tata edi lakay. Saanin ang masapol nga agpasentro da? Isagana mo tibas na prutas ken natin nga inapit ta training bakit? Agrubot ka ka din lakay. Kalpasan ti panangan ta Isa ko ka di amin da ito lakay. Mangibati ka iti abastuta Sige,
Ilista mo lang dagitinas kinagatagat. Tagumatak mo lang ititirsina ni Salome. Asin, asukar, mantika, ken tuyo laang lakay. Dagita ti importante. Ilistam lahat na bakit? Ang mumuto asawam, managlilipat. Ang mga doon sa anak pa anak kaadayo kay nalipat akong. At titibayad ti prutas kan na pingiyo, Tata Ede. At titilistaan. Inton Lunes tumanan nga itod ko tibayad ti kaitultulod yo, Tata. Okay lang, Salome. Ay, gumatang mama itilakaw. Ay, nawaw. Di na nadlaw akurang ti kwarta nga inyawat ko. Impulsa na magtinadagos. Sa bagay, nakapsot nga minan ti matana, talakay kat nga rub. Salome, okay ka kadilaan. Apay akas na tiisim mo. Oo, Tata. Okay, aklaan. Ay, anya nga minan ti gatangam, Tata Eddie. Kita ang latatoy inlista ni Nana matirinig. Ay, Daytoy laang, Tata. wen. Kitain nyo takwarta nga inyawat ko, Tata. Agraman talistaan. Amangan no adda ti matnagyaw. Wen, imbulsa akong. Ang alak lang iti ibayad ko iti gatagit. Sige, mabiit laang nga rod. Ta isupot ko ti gatgatangin nyo, Tata. Daytoy laang ti bayad tinatengken prutas ta, di lakay. Di tala ang matintid ni Salome. Manulaang ba't daytoy lakay? 2.5. Napuskol mati inyawat na itay bakay. Napuskol nga agpaysaw, nga masagsa sa kagasot maglakay. Kita ang tilistahan bakay. Ang mga no talaga at 2,500 lang tibayad tila ako ta. 3,700 matitilistaan lakay. Di tala ang mati inyawa na bakay. 200 lang mati inaya. Binilang mo ka na, nyawa na kang ka. Saan ata nakapsot ti matak? Sa maisa, nagtalaga kan sa lumeg. Amang ano adanat nagmo di tadalan lakay. Ti panagkunakit safety matibulsak bakay. Uno saan? Amang ano talaga akurang ti inyawat na kin ka. Mabit man lang tagsubliak. Ang mga no na nagpaisaw ti tadalan. Nay, tata, adon sa mo sapsabulan. Jak amang no, at dati nagko akwarta natin. Kwarta? Nagdapuak namin ititilsina ni bagat mo itay. Inalak ti bayan ti prutas kin nating may ginatang na. Hindi nagawid ak. Binilang ni nanam ti kwarta. Kurang ka na. 3,700 tinaisurat itilistahan. Kurang iti 1,000 tinaiyawid ko akwarta. Binilang yu ka di ti kwarta, sakba pimanaw kayo ti Teresina, tata. Saan ata nagtaliga mo itasawam nardeng? Day takit din, tata. Saan tayong amo na sino tinagkurang? Tulungan kayo laangan amang sapol, tata. Amangan no dalaan dita. Ay, nawaw. Apay anarabyan ka, si Kanardeng. Asino tinangibaga nga agpakarabi ka? Tinulungak pa yung kami ni Tata Ede, Salome. Tinulungam jay lakay, kunam? Tinulungak amang sapol iti kwartada mapukpukaw. Nung di mi mabirukan. Ay, Kung gaya. Apay at 3,700 lang tintid mo katakwada ba kay? Kat isumat ati presyo ti produkto da lakay. Ay nawa, nagngina tinangila ako. Nung nababalaan ti pinagbayad mo. Kasta talaga ti agnegosyo lakay. Diskarte ti kasapulam, tapno dakkel ti tubo. Ay, awan mon bakit? Amom alakay kin bakit di tao? Yung kastapay lang mo taramidong katakwada. Di ka di makarit na iti kaasi katakwada bakit? Ni, mayat mo to'y la akong aprutas kan natang Mari Salome. Gumatang kan Mari Janice. Sa dino nga'y tinagapon da gito'y Mari. Lako da Tata Eddie kan na trining, Mare. Mayat man ta napanunot mo agatangan tila ako da. Una, ta i-retail ko mo dito'y tersenak, Mare. Isupay matatulong mo kadakwada. Ay, naku nampay, Mare.
Kendakkel mo't ati tubok kadagita. Aya? Wen, bayadak iti 20 pesos per kilo kadakwada. Ilakok mat iti 40 pesos per kilo. O, didakkel ti tubok maray. Ay nawaw, dakkel mat ati tubom no kastamare. Pinagdoblim ti bayad mo kadakwada. Kasta talaga ti ang negosyo, Mari Janice. Alaik man ti bayad tinatingkin prutas may Salome. Ay nawaw, apay nga ita kayo laang tata Ede. Inururay kayo idi Lunes. Ado nga minti pakakumikuman may. Isuadya ko na sa angot imay. Awan ka din tila ko yu tata. Di ka matanang yag. Kwa Salome. Awan pa. Ay, at itilistaan kan bayad ko tata. Inton sumaruno, mangyag kayon tumanan, Juan. Wen, ano, adda ti maapit may. Salome. Dito lang ka di ti bayad tinaudi nga intulod ka. Juan tata, mano akilo laang matday dyan. Oh, da kayo mati lumabas iti tersenak, Tata Eddie. Sa dino tinagapuan nyo, apay na naliday kayo. Ititirsi nati kumarin a Salome, Janice. Ah, nagsingir kayo siguro man ng tata. Apay ngay analiday kayo, mat. Una, tamanulaang matititid na bayad ti produkto may. Adayaw anangin ni na ti bayad no ijasintro ti pangilakwan may. Kat no nangi, nati panangila ko na. Manulaang din bayad na kada kayo. Iso amis mo tinangibaga. Kan nakita anangi na ti panangila ko na iti produkto yo, tata. Awan mo piman maramidan da tao, tanalpas mo dyan. Ay, no kayat yo, tata. Dito itersenak lang ang ti pangituludan niyo. Di bale, ta sa anak matakas ka ni Mari Salome. Di kay madanagan ta sa anak arupat kwarta. Kayat ko laang ang makatulong, tata. Agyaman ak Janice. Angam no kayat mat ni Nana training. Di umaylat ta display dito itersenak. Mabalin mat lang nga bantayan na no kayat na, tata. At least no ditoy, adu ti lumablabas. Sigurado ang maibos tila ko na, tata. Kasalitak to ni bakit ko. Sigurado nga manugot dayday. Manulaang manantiin bayad ni Salome iti protas kanatang ngayon tulod ko iti tersina na training bakit. Ay, duabo tala nga kasta ti mapasamak. Intulod talata ko man ni Jesentro lakay. Nakasalitak ni Janice itay. Kanya kahit imbaganakin ka. No kaya't ka na, kat agi-display talaang iti tersina na. Mabalin mo lang nga si Katyag bantay no kaya mo. Imbagana dayta. Wain bakay, saan ba kami na mabalin nga agi-display kay ti parahangan ta? Sino nga mo ti gumatak? Kasaritak tuman ni Janice. Ay, jak magabin ka ba ilang ti agisursor. Tanakapso mo to'y tumang kaw. Jak ka ba ilang ti magna iti adayaw. Ay naagyaman ak launay. Tay manugot ka nga agi-display ak dito'y tersenam, Janice. Ay nawaw, awan anyaman na training. Pagayatak ti tumulong kada kayo. Abagan no aga pa kayo kundi kumarim asalumay. No maamuan na anaka-display ak dito'y. Sapay ko na amang itulod kami manen iti tersena na no agapit kamay. Ay bayam anana. Diyak kanunungan ti kastang arami de dya tao. Saan mo't amabalin aluklukon na kayo latan? An-anusan ni Tata Eddie ti mang bagbagkat ka dagiti produkto yo, ng baraton na laang. Ay awan isulaang ti umasenso no kastanana. Kasano kayo ngay mat? Ay na, pagyamanak iti Diyos, tada pay laang dagiti tattao akasken ka Janice. Amo na ti mangisakit iti pada na ataaw. Isumat lagayam nga awan apulos ti intulod ni Tata Eddie iti tersenak, Mari Janice. Dayjay ka di, Mare? Wen, pinalubusak nga agla ko ni Nana training dito'y tersenak. Imay di may nga aldaw. Umay tumanan no makaapit da. Aga-agaw ka mata niya. Ay nawaw,
Aga-agaw mo ta sasawang, Mare. Aga-agaw ka iti sukay, mare. Ay, correction, Mare. Awan inagaw ko asukim. Tultulungak laeng. Tanababalaunay, ti pinangbayad mo iti produkto da, Mare. Saan lang asika ti mangmangan, Mare? Kat baybayadak mo ti alala kadakwada. Ti bagam kit de, kayat mo mat ida apagkwartaan. Wan, baybayadam nga agpaiso. Ngam husto ka de, ti ititad mo abayad. Ibirok da mo piman takas ka da tayo, mangmangan da mo't, Mare. And for your information, Mare, sa anak akaskin ka, at ila ang dakkel atubo ti adda iti panunot mo. Talaga amang ipaburak iti dara ti aramid day taadyanis. Anya ti basol ni kumari mo, Janice? Aga-agaw lakay. Ni, saan ka mawatan bakit? Anya ti inagaw na kin ka? Amom ka de, pinalubusan na danana training nga agla ko iti tersena na. Kay, anya ti pagpungpung tuta. Nasayakit di Tapno dakkel mo piman ti income da. No diretsyo nga ilako da kadagiti customer. Kan mayat iya paglakwan da bakit? Ato ti tao. Wala, ng pangalaak mat nga rod iti ilako. Ay apo, day tatubom lang man ti pampanunutan. Ay, awanan Basol mo ilaang. Di mo mangamin pinanunot ti pagimbagan ti palamataw. Asino mo ti bayang agpaluko ngay mo. Kaburak launay day taadyanis. Iso akanayon ti kontrabida iti biyag ko. Oh, di ka mat imay idi Domingo na training. Ay, wala. Tanakitak no kasano na ka ako sila pan ni Kumarim Salome. Idi nakita nak dito'y tersenam Janice. Ay nawang, di yulatan ikaskaso ni Kumari Salome, nana. Ay, guraan na kapay din. Gapo kada kamay. Bayan niyo tagumura, nana. Awan matibasol tayo kankwana. Ay, wala. Basta, umay kayo lang agla ko dito'y tersenak, nana. Open to'y tersenak para kada kayo. Anya di mang mangag ko. Amapan mo kano is-istoryaan ti may papan iti panagla ko ni nana training iti tersenak, Salome. Pudno mat, aglakla ko ni nana training iti tersenam. Kat awan ti business permit na. Ay no, pangaasim, Mare. Saan manon aday tak kinadakas mo ti ipakpakat mo? Agyaman kayo tawan ni Kapitan ije Barangay Hall idinapanak. Saan kayo i-report? Agsardeng ka man, Mare Salome. Saan akanayon ti panaglako ni nana training? Umaylaeng no agapit. Nalabas ka mat no kasta ti kapanunutan, Mare. Tasyak pa'y tinalabas ita? Ay nawaw. Ti kayat mo siguro kat si kalaang tagprogreso. Ay dakas ti kasta, Mare. Kitaam kat gapo iti kaiistoryam. Dito'y tersenak matan ti paggatangan dagiti sigud asukim. Saan laang adanana training ti inagaw mo kanyak, Janice? Agraman da duma a supplier kan customer ko. Ay, correction, Mare. Awan ti inagaw ko kun ka. Ti aramid mo mismo ti makagapo, no apay anapukaw ti panagtalagdakin ka. Ay, no! Ilakom iti 40 pesos, inton kwan, bayadam iti 20 pesos. Ay, awan malugi dagiti farmers tayo no kasta, Mare. Laglagi pa nga agpupuunan met dagita. Agsardan kan! Talagang agburburat tidnangrakkan ka! Saan lang gaya madayta? Kurang sabat itid mo akwarta kadakwada. Tapay nga idi na minsan, kat ko na ni nana training, akurang ti inyawid ni Tata Eddie akwarta. Basol ko pa'y nga rod ita! No syakti si Kamare, ay agbalbaliw kan. Ang mga nudi mo mo't mapupuutan, kat day tapay ugalim ti pakabangkrapam. Laglagi pa, Mare. Naragsak ti agnegosyo, naawan ti lukluk-wam a tao. Saan laang kumaadakkel aganan siya ti adda iti panunot mo. Panunutam met ti masakbayan ti padam a tao. Takasken ka at kasapulan damet iti kwarta. Kang runaan iti amin, mayat ti taray ti negosyo no awan ti luklukwam a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw!
script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Dahito'y laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Umayak man, Marilinda. Anay, si kamagayang Marisene, naimbagabiga mo. Ay, kastawat kan ka, Marilinda. Nanyangay tigagara, Maray. Umayak ko madumawat, Maray. Ay nawaw, anya ti umay mo ngay dawaten, Maray. Bulong ko mati sa ba, Maray, no? Kailangan kan ka, ah. Naglalawang amin ti bulong ti saba amulam, Maray. An mom ti bulong ti saba, Maray. Ay, para itinigosyok, Maray. Kurang tumang amin ti bulong ti saba amulam, Maray. Ala. Mga lakalat ta dita, Marisene. Ay na, agyaman nak launay, Maray. Wen, ala ka, pilyum tay mayat, Maray. Wen, Maray, kat agyaman nak manan, ah. Naksayan samot ti bulong ti sabay ti parangan tayo, Linda, bakit? Wen lakay, imay dimawat ni Marisene itay. Ay nawaw, si kamat tan ti pagdawatan na ita. Apay, ada ka di parikot iti dayta, lakay. Naibos nga miran ti bulong ti saba ni Nana Marites. So si kamat tan ti pagdawatan na. Ay apo, maawatan ta ta para piman mo iti negosyo na, lakay. Kita am lang ang mga nusanton ngagsardeng, aging ka maibos ti bulong ti saba dita paraangan ta. Ala, si kaki di mo, lakay. Advance launay mo ti panagpampanunot mo. No nakita mo lang ti saba amulan ni Nana Marites, bakit? Santa na pagsaritaan ti maipapan iti dayta abanag, lakay. Amang apan tumanon ti pagturungan daytoy asaritaan. Naglalawat ti bulong ti sabang nyawin mo, sene anak ka. Ay, syempre, atatang, nalaingak ngagpili. Sa di naman na tinangalaam ka na kita. Iti ayan ni Marilinda, tatang. Nawatam sa amot na amin ang nakaruba tayaw. Wen tamanulaang matapuon ti sabatayo. Kurang dayjay amaaramat para itinigosyok, tatang. Binayadam ka na kita. Ay, saan? Isupay agastos ko, no ko. Rumbang lang abayadam, ta negosyo at ti pangusaram, anak ka. Inpadawat da nga rod, tatang. Apay kumapay lang nga, bayadak ngay. Adaak manan, Marilinda. Ay, Maray. Umayak manan dumawat iti bulong ti sabang, Maray. Nawaw. Ibusum samo ti bulong ti saba dita paraangan, Maray. Ay, awanan nga min ti daduma mabalin na pagdawatak, Maray. Ay, sige. Mga lakalata angam kita amare. Di mo ibusan ta mga mo matay ta saba amulam eh. Ay, wan, Maray. Kasayak laang. Sige. Sikan ti makaamo dita, Maray. Ay, agyaman nak Marilinda. Ay, wan gayam. Tupig para kada kayo, Maray. Ay, nawaw. Ay, ala, nagadun, Maray. Ay, wan, Maray. Tapno ada ikapiyo kani Pari Bernay. Imawag ni Nanang itay, bakit? Kaya niya imbaga na nga eh. Pumasyarta ka numot kung saan ta abisi, takailiw na ta. Ay, mabalin lata mo, lakay.
Kaano nga ron ti plano? Mabalin mo, ngayon tun sumaruno alawas, lakay. Iti ita nga roda na maki New Year. Ay ka, ada maragsakan danana nga, no, kasta ti haramidon talakay. Iso na lang ta, awan pangital kanta karagiti tarakin ta. Ada mo ni Mari Merlin. Saan na ta nga out of town? Sa mo siguro lakay. Mapanak to iti ayanda intong madamdama, takasarita. Ay, kastoy nga main, Mari Marlene. Imawag ni Katugangag. Kaya dakano nga bakasyon kami iti lugar da. Ay nawaw, nasaya at man no kasta mare. Makapag-unwind ka man. Ungag paiso amare. Kano okay lang ken ka. No, saan ka abise? Mabalin ka day. Si kapailaan ti pangitalkak iti tarakon mi mare. Ay katwan amare. Awan ti parikot no may papan iti day taabanag. Ay na, agyaman ak unay. Ta, imanugot ka mare. Ay nagparikutak kuman ka. Awan anyaman na mare. Uray sakmet no kasta nga adalakad me. Si kamot ti pangitalkak kadag iti tarakan mi mare. Sige mare. Idagas konto ti susay. Sakbay nga agrubot kami Ay wen mare. Pakilistam tulat ta dagiti nasken nga aramidak mare. Tapno awan to ti malipatak. Un mare. No, kaya mo ako. I-text konto paikin ka. Andan sa matlakan ni overnight. Agawin kami iti lugar da nanang, Tata Mario. Ay nawaw, mayat man no kasta. Nakalagip kayo matlaang. Imawag kami ni nanang iti namin saan, Tata. Gusto matkat niya, nabayag matpimanan. Saan kayo ang nagpaspas siya iti ayanda? Sigurado, mailiw dan ka na kayaw. Ngun nga ron, Tata. Kasta ti ko na ni nanang ko. Nagititarakin yung ay. Anda ka din nang ibilinan niyaw. Ti kumarin ni bagat ko, Tata. Ay, kat nasayaan nga raw, no andan. Nga lang nga raw, agpatuloy ak matan, tapno saan kayaw, amataktak. Lakay. Apay, asin di kasarsalita mit, hay? Ni Tata Mario, bakit? Sinalunsod na lang noon, napapanan tayo. Kasta ka di. Okay, nakasagana ka kadimatan, bakit? Wan, itay pa'y Ngala, buti nga rodan na gamit mo. Ay na, siya kung ti makaam mo, lakay. San mo't ang nadagsa? Sigurado ka? Wan. Aguray ka kit di iti tricycle na pagluganan tan. Ta sigurado na pumpunong tuman ti jeepon. Santo ag-transferin ije sintro no kaskasano. O sige, sumarunukan to adagos, bakit? Adalabit pa panaktatang. Ay nawaw, sa dinumanan, senay anak ka. Iti ayan da Marilinda. Ay, awan tao iyay. Apay kuma, kat saan mo't ang mga opisina ni Marilinda? Nagbakasyon na, itayan ti katugangan na. Mapanaklat ta iti ayan da tatang. Saan namat siguro nga intugot ti puon ti sabada? Lukas na, mapan ka manan dumawag, iti bulong ti saba. Kasta nga raw tatang. Ay nawaw, agpaka nakapaymot, anak ka. Ay saada na kasapulan? Sigurado awin matlaang ti sumbat ni Marilinda kanya. Saan anasayaan, basta mga alakalatan dita. Itiks mo, uno awagam nga umuna ti kumarim. Sayang laang ti load no agloadak pa'y tatang. Ibagak to no agawid da. Ay nawaw, kunaklakit din no asino ginatan awak ngagtaktakaw iti bulong ti saba. Excuse me. Si kamat gaya Marisene. Excuse me manan Sanak ngagtaktakaw. Ay nawaw, agasam manday taabulong ti sabangay nalam maray. No adda ni Marilinda, sigurado apalubusan na kamangala, mare. Wen gamnay, kita ang man ti inaramid mo iti saba da Marilinda mare. Kaglang lang amat lattaas sa ba, Mari Merlen. Wen gamnay,
Saggay samot tan ti bulong da. Masukatan tulat ta ka di. Ay sos, awan lang ni Marilinda, ginundawayang matan. Tapno ammom, kanayo nak, adumaw dawat ka ni Marilinda iti bulong. No isutya da dito'y balay da, sigurado amang tedday jay. Nagado na bulong ti sabada kita, Senay. Tapno saan nga agsubli-subli da tao iti ayan da Marilinda tatang. Makapasuron mat da dya, Mari Merlin. Ay nabaw, apay ni Merlin. No agsasao, kasla kukwa na ti sabada Marilinda. Kasla sinubra amat piman ngamin, tinalaman akaw. Ti baga nakit day, pabida laag. Jak magustuhan ti kasta nga ugalyan day dya tao. Kita di kaglablabas, kaputa sikat, yung dumaw dawat. Sa maysa, ni Merlin, tinangital kan dalinda kan Berne, iti balayda. Matanagan lang siguro di tao, no iso ti mapabasol, iti kasta nga inaramid mao. Ay nawaw, ano ti sabaan mula dalinda kan Berne, Merlin? Ay, inibos ni Sini nga anak yaw, Tata Mariaw. Ay nawaw, sagay sa langit na bulong tinabatay. Day tangarod din bagak ka ni Sini idi kalman. Ngam isupay kit di ti makaungat. Yawan na, makadadaal iti mula no kastalay. Jakpay ammo no nagpakada ka ni Marilinda, Tata. Dadya pa lang, pati kulam. Sigurado, wasana nagpakada na ijay. Day takit din. Mas daaw to ni Marilinda into nagawid. Ay na, awan na saya at nga aramidon na jasili. Kat no kastamat lang ka no ti inaramid na iti saba amula ni Nana Marites. Isu asaanan apalubusan ni Nana Marites adumawat iti bulong ti sabana. Ay, iso matlagay angAg-asam nga, iti kas nga naramid mo iti saba amula ti karuba, senay. Masukatan tulat ta ka di tatang. Matay ti saba, no kas jay laeng. Ay nawaw, bulong laang mat tinaksay tatang. Takayukit di mat. Naimbag ko no binayadam na kita abulong. Saan mat, daw dawatam lang mat. Inikak mo ni Marilinda iti tupig, idi na minsan tatang. Panag ko na, umanay na jayan. Anya kanya rod ti kayat ti o mapasamak tatang. Agsagana ka, agpalawag ka into nagawid da. Sana na ita bulong ti sabat, ti pangrugyan ti sanyaw, apagkikinaawatan. Hello, Mari Merlin. Hello, Mare. Ada bad news ko. Ay, nawaw. Anya dita, bad news mo, Mari Merlin. Ay na, naibusan ti bulong ti sabayaw, Mare. Ha? Kasano ana ibus, Mare? Inmay ni Mari Sini idi kalman, Mare. Anya? Madingaro ti panagsasauna kanyak, Mare. Ay, naglukon da dya tao. Ay, da kayon tulat tan ti agsarita, Mare. Inbagak lang king katap no ammo. Amangan ngamin numas daw kanto into nagawid kayo. Ay, agyaman Mari Merlin. Wen, agawid kami mutlaang inton Lunes. Sino ti mawag, Linda, bakit? Ni Mari Merlin, lakay. Ape ka no? Ay, naibus ka nun ti bulong ti saba amula tayong. Anya? Ay, mukpay man iti dayjay mo't Mari Sini. Talaga siguro anapuskol ti panagruprupa na. Ay nawaw. No apay ngamin nga inik kami di. Kudya mo nga ron impagaro pakasta ti aramidon na lakay. Anya ti maramidan tayo kat nalpasan. Saan mo ta mabalin nga isubli na ti bulong ti saba at tinakaw na. Uy na, nalabwis ti kasdi nga inaramid dayjay asin ni iti saba amula mi. Ay, permi, Mare. Kasaritam to, tapno saan nga agruam. Ikam iti leksyon no kasapulan. Ay, sigurado asaan nga agpaabak dayjay, Mare. Kat no kastamat lang kano ti naramid na iti saba amula ni Nana Marites. Naimbag ko nam tasaan anatay jay saba.
Talaga aman ng gundaway, mare. Nalaing, kainra na nga awan kami dito'y balay. Ay, pudno launay, mare. Ti tao akas itiday taasin kat naskan amaikan iti leksyon, tapno saan nga agrawam, mare. Marisene, nakitam ka diti inaramid mo iti saba amulami. Ay nawaw, relax lang ka di, Marilinda. Na, kasano ang makapag-relax kasjay ti inaramid mo, mare? Alaman? Masukatan to ka di, Mare. No kastamot laang, mare. Di kan umumay, iti balay. No, saan di saan? Ni, si kapay tinaturad. Imbis nga agpakumbaba ka. Masukatan to, kunak lang nga rodin. Ay, nawaw. Talaga na puskol ti panagrup-rupam. Negosyo tinangusaram iti bulong ti saba adinaw dawat mo kada kami. Ita, si kapayan tinapride. Anyan, mare. Anya nga ron ita. Kagura na kanti kumarem sini, anak. Anya nga ron ti maaramidak ngayon, no saandak akayat ako, Mari, tatang. Dahil nga ugalim ti dida kayat. Oho, No, sakti si ka. Agpanunot kan, anak kaw. Para bulong ti sa balaan. wanan. Sa pa'y negosyo, tinangusaram ka na iti bulong adinaw dawat mau. Alawanan, tatang. Mapana kung dumawat iti pamakawan ka ni Marilinda. No kaya't yu akit, bayadak latan amin a bulong a dinawat ko. Nasaysaya at pa'y. Bayadam, ta negosyo, tinangusaram. Kat intun paminsan, di mon ulitan tikas di ngay naramid mo. Sana gaputan na saya at dakan ka, kat abo sumit na ti kinaimbag na. Ita, si kamot lang agparikot. Bakit? Ay, abo. Kita man tinapasamak iti saba amula talakay. Basol mo lang nga. Ngayon bag kumamo, amuday taasini ti agpakumbaba. Anya ti kunana itay aya. Agasam, isupay tinaturod lakay. Agrelaksak ka no, tamasukatan to kanulat ta. Makita mo na ita. Iso ti nagnumar iti bulong ti saba amula ta. Saan mo pa ya pinagbayan? Ita, nag-pride mo tan. Ay, nay, lakay. Isunsamot day ta sumungad. Sigurado nga umay agsori na ita. Siganti makisarita kenkwan na lakay. Apay asak. Tano siya, ay na, agdraman tumanin day ta ako marek. Kun mabuti nga. Amangan no, adati maisawang ko adakis kenkwan na. Las na day tan. Inton sumaruno nga adati dawaten na. Di na namnamaen nga ikakpay. Ay, nawaw! No nagbidot tayo, agpakumbaba tayo. Di tay abuswan ti kinaimbag ti may sa atao. Taamin abanag kat adda pagpatinggaan na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para it-script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.